olaing'urani le Sidai TV etabayie saa 10 enteipa naa kulo lomon tonkoroki kaji Vivian Kanoi. Eton ake egira aitadamu elelero pemegel irkasin amu nakata erasaa tesiokinoto tenkishon enye. Olomoni ele oibalunye irbarnot oosisho torkurroto obo oitobiri ngarrin tiatua olduka le Narok neomon serkali peenyok ailepunye isukuuluni naishooyo enkisuma oosiaitin oonkaik tiatua ele osho. Kitumore olasirani lang loolomon le Sidai TV Stephen Olentaya etabarana ilo kurroto loongarrin naa kulo omon egira aibalakinye yiok. Ore enkisuma wesiai oonkaik naa ninye taata esiai nagira elelero adupore oleng ore tolduka lenkare Narok nikinotore irmakanikani oosita ina siai itobirr iltukutuki tenebo onkulie mashinini kumok oleng arashu ngarrin naa kuna baa eibalie ninche tenkaraki tipat nagira adupore. John Ole Mutuno ormakana looltukukiara tenewueji naa wiring engine Para ena siai kanyo tipat dupore ena siai niasita mechanics. Keeta dupoto amu ninye nailisha ninye naalakia kile entoki keretisho. Kanyo taata yieu barnot tenkaraki ena siai noko oleng oisumare netii nkang'itie nemeeta entoki naasita. Peeponu bora ake nintai koon jikomit niasisho. Naitwa Fred Mushabi. Anafanya mechanic ya pikipiki. Kazi hii ya mechanics ina faida gani? Kazi ya mechanic Na unafaidika kivipi? Kazi hii ya mechanic tunafaidika kwa sababu huwezi kosa kitu ya kufanya. Vijana wengi wamepotelea hapo, wanakuwa wako idle sana. Mpaka sasa umefika unapata kijana anaenda kuiba. Na hili kitu kidogo, kitu ya kujifunza, ile kijana ataweza kujimudu kila siku. Na wito wako kwa vijana, Ningependa kuambia vijana usikae kama hakuna shughuli unaweza fanya. Hata mimi sikuzaliwa nikijua hii kazi. Nilijifunza polepole hii kazi, nikaweza kujua na kuweza kuelewa ndio niweze kujimudu kimaisha kama kijana. Oltilo lo tung'anak ashu lormekanik tung'anak oitobirr iltukutukini ashu ngarrin tiatua olduka lenkare Narok kake itodua ajo ikumok iltung'anak oleng ogira akwetiki nkopisini aing'oru irkasin loonkilani naiborr hoo nemegirai atum irkasin tenkumoki oleng kake ore irkasin ootumoyu naa kulo kasin oitobiri iltukutuki nejito negira kulo tung'anak aajo nchere kenarikino naa ore serkali narikito orgavanai Samuel Kundai Ole Tunai tenebo national government neponaa sukuuluni naijo noo TVET peetumoki naa kulo tung'anak aanoto enkisuma ekutosha peetumoki ashom aisumata neponaa eng'eno peetumoki anoto ashu atudupore ena siai enye. Asiraki Sidai TV Raja Nkarnai Stephen Olentaya. Kumok ingolikinot naagira aimaa ilarewak looltukutuki tiatua olduka le Narok elimu ajo ilepa bei eilata oltukutuki negira aitagol ina siai oleng. Ore enaa enalimu enkasirani ang' oolomon Diana Seneya netoomono lelo arewak looltukutuki serkali peepik imbarakinot nailepunyeki bei eilata peetumoki sininche ailepunye irmareita lenye. Ore adet ake isumaki budget olari loonkalusuni are otikitam obo tikitam are nibalunye ilarewak looltukutuki nyamalitin naagira aimaa ejo ilepa eilata nilepieki sii kodi ooltukutuki. Onotore embata oolarewak looltukutuki metoliki yiok nyamalitin ashu inchidai naagira ninche aimaa. Kaji nanu Tonkei nara olale Tarakwai naasisho tesiai Mwalimu House. Ore oshi taata ilepa yiok kodi oleng nilepa sii esiai amu etagolo esiai etaa ninye kilaudi enikipuo nikitum iropiyiani amu ijo alo aaku keilata tooropiyiani duo ninoto nilau enilaaki olopeny. Neeku kegira aimaa saa ingolikinot oleng tenkaraki ilo kasi leilata wena bei oltukutuki nailepa oleng. Kaas nanu naa kaji Bonga nara olale Sambau kigira doi aanyok ena maisha etaata nailepa etagolo ena siai ena uchumi esiai ena siai nikijo taata oltukutuki. Neeku kigira ake aajo tenaa kidimayu neitadouni eilata amu ninye nagira ailepie kuna tokitin pookin. Naa keeku naaji esidai naaji neitadouni eilata tenaa kidimayu.
Keomon nai serkali olosho pee eretu iyiok penyo aitadou eilata nitadou sii ena tax oltukutuki peedou bei amu eilepa oleng. Najoki sii irkastomani entodua sidai iyiok saai entoponiki ore paajoki ilepa bei oltukutuk nikiponiki sii enkiti toki amu ilepa naa eilata neeku nejia. Eipotutuo naa ninche serkali kitok ele osho peetumoki aing'ura ena rubata e bodaboda. Aisho kulo omon tolduka le Narok, kaji enkarna Diana Seneyia. Etanyamala biotisho enkerai oonkolong'i 3 eitekini ajo empuruo e tear gas natanang'utua lopisaani lorpolisi naitanyamala Etanyamala biotisho enkerai oonkolong'i 3 eitekini ajo empuruo e tear gas natanang'utua lopisaani lorpolisi naitanyamala egira aidapash olorere oinepuaki etii video temurua eduka moja tonairasirasa temoikuapei e kaunti e Narok. Ikilikuanita naa iloopeny ina murua larikok peejing'aki ina baye natejo etoosomit oleng teramatare enye. Kirorie sii Frederick Siuntu naa ninye OCPD leina luboto olosho ejo meetai oltung'ani oitabayie lelo kiliku ina opis enye. Etijing'akita apa kulikae akeshak loolorikan isapukin esiai e siasa ololulung'a naa ina pee eima olorika le ward ololulung'a ilakeshak 8 apa loormaasai teina kesha. Ore irorie Sidai FM irparakuo laoshok le kura leina ward ololulung'a erikoo Marisol Entutu netejo meyieu nejing'aki irkulikae akeshak loolorikan le bunge arashu le gavana ina siai ina ward amu keyau embatatai naijo enaishakenoyioki apa tolari loo 2017. Ore tenchoto enye netoomono Alex Ole Sadera iltung'anak leina ward ololulung'a meibung'a naboisho nenining'a asujaa toltoilo lerikore apa le muungano oolakeshak 8 meitayo olakeshani obo olaajing' enkesha ilo orika le ward ololulung'a. Naitabaiki ilomon tonkoroki le saa 10 enteipa tiatua Sidai TV itumore Edward Ole Kanchwel tenitashe saa nabo kiyaki nkulie toki olomon kaji.